大家平安，Jawab tu soa kadam naman nama kajina na sulevat. Saka tu soa kadam naman aurita sopui na kai no semas imazai toa tau sikeri ni matai imazai toa dosa purwa suratan imazai toa ita karan pajuta puru kato unma karan. 马太福音20章1到16节。Aichua sipalawakan no semas I dari bawau no aya na kiparu mavan na zwa masidila pupu puduan tauki vaika menjama paka sensen toa marka cau-cau pasatoa pupu duan au pentin katwa marka ro ka sen-sen kinaitan adau tu ita tinari paisu sa sawi jamaju pasatwa pupu duan I maru kuji kajama-jaman vai ku uta azwa tauki sematwa sasubayan inalan sa patsun toa marka cau-cau na marindil izwa nekanu kuda-kudai sa ivui tiamaju timung vaiku sema pupuduan uta taraku pavaya nemu toa na sepa cenceng no adau ayai pai vaiku uta tiamaju kaki maru siki cengelan anga katoaki maru sanji baik uta azwa tauki karim toa uri paka sensengen au ka liateku hanga adau kuji baik uta asma inalan sa patsun toa izwana na cau-cau na marindil izwa pai kivadaan aku muna imaza purake toa adawa inika kemuda-kuda ayai temvera tiamaju ayatoa nekano paka sensen tianuamen aya timu vaiku uta asma pupuduan ayai ni maju ka masuru-suru manga ibu azwa pupu puduan tauki toa zwa ru zazazazau jaudu azwa nama sensen sa pavai toa jiniliu kemasi toa beli-belilan apati toa sang-sangasan ayai pai mantu zazwa pinaka sensen anga aka liateku anga adau gemau-gau tiamaju toa cara ita-ita atinari paisu manu manti zazwa sang-sangasan paka sensen-sengen saka ki cara tariawa ta jiniliu ayaya kinemenem manu pavayan uta tiamaju toa cara ita-ita tinari ka namara panga penualanga toa tauki sa ibu maya tusu azwa marka na sekavli la mantiza ichijikan sa kamaya na masensen tiamen na itamen adau mazeli-zeli maadau au aku mamamau ania jiniliul aya temavura azwa tauki to azwa masidil teya maju alian ini kakena pasari-sariu toata pinenetan matu na pukawi sun toa ta pineneta ita tinari arapu azwa nisun sasuvaik aku pavai tu sa veli-velilan cau-cau tu namaya tu aku sini pavai ta nusun ku warung angata aku nanemanga aki ini ka nangwa aku sirain tu aku warung pavai manu mavan ka runangwaan akan
mavana su sipaka na kuya apasun tanuakan pai ayai. Pai namaya tazua azua na tevili ki te sanga na te sangas ki tevili langa aya ti Yesu aichu kainwa semas. Sakatu soa kajam-jaman asini putarvan tanujen 有欠公平的时候，没有人有资格成为上帝的伙伴，以为上帝有我真幸运，因为我付出很多。应该想，上帝呼召我，实在是出于他的恩典。我们应该回应上帝的爱与恩典，把所领受的恩典与人分享，并且全心跟随主。其实公平并不是耶稣谈论天国的重点，也不是他呼召我们的目的，因为主的恩典永远胜过公平。上帝就如比喻中的原主，他很慷慨，而且满有恩典。上帝恩典不是用钱赚取，也不是透过我们的牺牲来换的，而是他白白给予我们的。ai cuma na sini pasamarau sini papupisul sini papatazaka janji nama polat saka tutsua ka jam-jaman sini paki ni menemukan nujen 所有人都能白白得到上帝的恩典，公平吗？我如何看待？Sinaya janujina para loya pasamarau tuajak si arujakin menemi jaya waktu suakini adavan。所有人都能白白得到上帝的恩典，公平吗？我如何看待 ？Saka lajina nagamalu akinimnem saka kainuli。亲爱的主，感谢你赐给我恩典，这不是靠我的努力和付出换来的，而是你白白给予的。愿你让我看见你的慷慨，珍惜所领受的恩典，并乐意与人分享。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman nama ka jinana misila-sila nga sumupu kilaro ito mana rushi pabay na sumatu soa ka jaman-jaman padajka tenua semajan jina mapulat la jinana pa ene saja pasusuin ay kana pa semarau la jinana suliva tu soa kini adavan 大家平安。